mama. Mama ngoko kontandera. Mama. Mama ngoko kontandera. Oyo akokon. Serikali tegote. Mama ngoko kontandera. Abana baminto. Gaki abagusi ba minto eng'ane y'endemero korukale yani endemero yaretira mang'ana seitogusi abagusi ba minto nabo toriga omong'ano nore nanyorete ase omongwana yomo ime ya itumbe bakobuna oboremo yani esteri bari korera bakanga kubingatene nang'a nkieke kigenderete ase orogongo rwaitu rwa gusii nyuma ntarenda atambe ntagete moigwe naende morore amang'ana agokorekana ase chinsemo chiaitu chia gusii mono mono ausikanete ne chindemera amang'ana ya maremo amang'ana ya maremo korangu hapa hivi mama igata ino deno chibisambo hata irenga batete kongolera mama aba bagoita mama aba bagoita mama bangiteire mama okwereire town mama okwereire town mama okwereire town mama okwereire town twachengana ni mogotorwan twacheng ya mungu mwacha imaya twakana toturendi mpaka news baba ruto bagocha mumaya mama batei ngoko konchandera mama mama ngoko konchandera mama mama ngoko konchandera oyo akokon serikali tegote mama ngoko konchandera abana baminto ngaitogochi deno ngaitogochi bon ngaitogochi batakoreire oboremo deno batei deno ngoko tokorera batei oyo mamiro minto batakoreire kero monta korega siabo keke bon ngai mama enda mama visa ke among nori nchuma gonda kwago ngai Rabera gega woke tonto kayor kai mama enda ngai enda nchumida kaki nchu twachire mama tori koirana ngai rabera enda mama ngai enda mama na mara lire nime Gaki tigamo kune gaki togosa okorara ime milele manya milele mama milele akorara ime milele ni kwa shamba yetu waki wametuumiza mamangu analia tunataka waende kwa amani sisi tuko na serikali jaribu Baswajera tingo kora 20 minutes Baswajera tingo kora 20 minutes Gaki mama kiete serikali unajua mamangu ndio baba yangu mama sio
Hapa niko kina Dodo, Itumbe. Angalia hapa ni Itumbe. Serikali itakusaidia. Itumbe. Kama nazi barate. Bora chanjo ukonye. Konye. Wono omugusi ominto ngore ngimwarorire video hii the first time narigeretie video hii I thought omuntu oyo ne actor, there's a probability ne content creator because nowadays abantu banyariko babago trend omuntu arakainga ma serious mamin kumbe abantu abari about create content because nowadays it's hard to believe but ekero nachite ko gutuka oringori ngani. In fact, the people from the ground, some confirmed that the story is true, and I was amused by this young man. Enjerago akoikerera ngina ngango seri gwakare nkibakubuna uburemo gusi ejeteringa negekone gose nichinga kichintangani koyugwa emigano gune abantu basiriria magima ninki uburemo bakubuna uburemo abantu bahitanire chimeme abantu baramanire abantu bachire borire kurugusi inki oboremo amaremo aretire shida. But this particular video inki ya ngusete inki kya ngusete ochia gukora ose komurekera story bunere. I don't want to be biased tinta itakuwa biased because this is one sided story. Sijasikia the opponent, sijasikia from the other side. I was only amused by the fact that huyu jamaa anatetea mamake vizuri, anamtetea kabisa anaona like anadhulumiwa kabisa, amesimama kidete. Anaweza kuwa amekosa nguvu but the way this guy was acting so good, yani nkayunga mbuya kurende enganeye yekokorekana ase chinsemo chiri cha Itumbe buna nanyarite kubwata story ose buna mukuigwa ose ndaite mutegerera asinini ekero umungwano oyo umugana narabwata hataite kubaerera asinini nyuma ntaramurigia umugana norabwate the background, the story about what happened igo karamutegerera kigo muigwe rende ngakie story echagete mpaka yikara. So guys, hapo hivyo like kuna watu uko nyumbani kwetu ni Itumbe village inaitwa Nyagiki. So guys, nakuja hapa nikiomba support yenu manze. Sasa hivi pia mimi naenda kusupport mama wangu, familia mzima inaenda kwetu huko Nyagiki. Kuna watu wa village wanatunyang'anya huko shamba manze guys. So guys, hapo hivyo mimi like na familia yangu tunaenda huko kulilia hiyo shamba, but hao watu wanatumia powers. Wanaona Juma wangu like waliwahi sana na mzae, wameroga mzae hadi saa hii like hayuko normal. So mango zangu hadi wanadai kupeana title deed zetu like by force by fire. Tumejaribu kwenda kwa chief the whole year, tumejaribu kwenda kwa dio, tumejaribu kwenda kila mahali, lakini saa hii wanadai kugrab shamba yetu manze. So guys, mtu yote mwenye ako capable kuweza kusaidia hiyo familia manze. Mamangu ame lose job mara 2 manze. Sasa hii like na feel kulia manze juu manze wanatukosea manze, wanatukosea. Hakuna mahali tunaweza enda like hakuna mahali tunaweza enda. Sasa like ile ati juu ati hatujaishi home ati manze walioikosana na mzee akaleta bibi wa pili ati mnaweza fanya vile mnataka, mnaanza kuuza mashamba like hadi village yenyewe inauza shamba yetu. How days that like alafu tukienda kucomplain wanaanza wanaidai by force by fire. Ni shamba kubwa manze, ati juu sijui nani ati saa yeye ndio nani sijui amebai kwa chinsi ya gazeti manze. Alafu saa anataka title deed by force by fire, na hata hiyo shamba ni ya inheritance manze, ni inheritance.
Mamangu ako na vijana watatu, au vijana watatu mnataka waende wapi? Tunaenda wapi? Tutajenga wapi? Mimi ndio mdogo kwetu, ona vile nimekuwa mkubwa. Napeleka wapi familia? Mabrother zangu ni wakubwa, wako na watoto. Tutaenda wapi? So guys, anybody wa serikali mwenye anajua story za lands anaweza tusaidia hapo juu. Hao watu hawana namba, hawana ID, hawana title deed, hawana anything. Like tu wanadai kuichukua by force by fire. Si mtusaidie guys. Ndaonyesha vile mamangu analia. Naenda huko saa hii. Ngorenkya mwa nyorire bono amang'ana bunari bas musayo na ngina mbatete guseriwa kurende bakanire ng'a okay abakagete ng'a abakubuniwa ng'a obulemu obu mbonetiwe so ekero bwoniwa ng'a they have no right enyewe kama iliuzwa kanye baonetie tibabwati right because abaonetie lakini kurende abatebire kurwa seng'ina no munkwano batebire ng'a chinguma ng'a obulemu bwabo mbonetiwe ng'a neyo ndiri boiko ng'a nokouniririwa. I don't want to speak and say ng'a ng'ore right or say ng'ore wrong because kuna nakagogochika ne story one sided igo tinko nyako bakingo ngwegemea tinko nyako bakingo egemea eside yemo no until ingende bakase ground ngorobo tukibwane maenga ngaki amang'ana yare ine imanye nono bumaine bwe ng'ane ng'akibore maye ko baletere story yonspi ubunaire lakini from this video echichiko circulate online egento na pige tinekemo this guy is so brave bunoro chako tete family yae so bold. I was amused by this boy but let me talk about this amang'ana yare gusi omoikomo be ojire gusi abantu mbali bagwitana igoro y'oburemo abantu babwate ubutina sijui ng'akibwatete njira sijui nini oburemo bwino bwigita mubwati amang'ana surrounding y'oburemo mpaka abantu be family yabo abantu be family yabo bamurabamo bakurwana igoro yaki oburemo abamura bakurwana chi sister chiabo igoro yaki ng'ana oburemo ng'amtu numwate iriga. Is it time? Is it time? There's a probability in a different perspective, but is it time to move from this traditional? Ni maetenga chinga kichire motwe osichinga kibunechi nechigocha amare makeire. Probably that is why chikese chiko bucha abuna makia usina matukae ebikore bune bibuchete. Na inde igo expect more amatuka kuja because as we move forward bunoburemo gusebuna maremo agokea amarema akaire lakini tiga totumeke igento koro wisdom ekiagera tutatumeke ti wisdom oturagenderere witana oturagenderere otware bitina bitakoera igo amang'ana buna ekera gocha tiga tunyakoba togonya solve amicably tunyakoba togotumia intelligence tunyakoba togotumia wisdom obong'aini bulwase nyasaye buli atoete tunyakoba tukukanyana amang'ana buna aya tachiarete obokong'u sama kong'u in the future igo mwancho omurigereria tindatwara sufficient information about the particular videos. That is why I haven't talked about it more. Kindatware gose kera betererie ng'ani nindigie sufficient information because place niko ni mbali sana na hapo ninyare koba kinko baretera ninyare koba kinko batebinga ngikegenderete as a ground. But in case kama kuna anybody mwenye anaweza assess the ground anaweza niambia the full information ama in case you have a full information about the same na boko nyako bako share na inje nyako ba kinko manyanga ngakingane yari nke nande probably omugusi goso muntu naro koigo munu oyo okanetia maenga a video ya circulate wa inkyo musayo wako kwana inkyo musayo yatagete inkyo musayo yako tema. There is a probability omuntu naro okanetia manye probably kera abetererie I will do the story nimbaretera mbamanyenga ngikegendera as a ground. Meanwhile abagusiba minto obo mono obia obomo
obomo nigindikia keturamo no bwanchani ana mangana maya emeke mebenere ya chile especially chinsemo chagusi muroche ebikoro bikonya gukorekana chinsemo chagusi igo egento nje nabasabe tiga tobuchie obomo tobuchie amaskani tobuchie amasabo tosabe Nyasaye tata because there's nothing we can do without God. Tiga tumusabe tutugamense kabisa twakamarunzi tutebe Nyasaye turinde Nyasaye tokonye onde tayo le perfect onde tayo keroche buna naigete mnangonya goteba onde tayo ule perfect onde tayo kemuregete nje amonaye ntori perfect igo ngitogokora insabire ngosabire tosabirane gitwasabiranire none ke toge turasubika bwense ekia toganyete amatuko itu haike narieko ya rugendo rokwenda smart rokwenda buya irinde tunyakoba tukura safari itu asinchira iringia igombuya mono umugusi minto osembuya mono orionde wensipi ontegerete asichinsinyo chiense bali imehoro rwagusi na bali isiko yagusi mbuya mono bali bakwigwase umuroberi oyo igo naende mbuya mono ase support mwanyage kwa bako oko channel ye ina mangana ndali go take for granted ne channel yo mugusi Gusi TV ne channel yo mugusi ano tu kwanza ano tu ikanza kabisa kioreri twakwana mangana aringite mono mono umugusi no wale sometimes to kwana amangana ande ata usikaniti mono no mugusi aina mangana go bid but sana anes to isans kioreri ko discuss amangana auskaini no mugusi kanye siasa kaina mangana ya korekana se binyoro aina mangana to kwana to se manie torokeranie na inde tunyakoba entertained in this channel igo kanye tora subscribe tebyo musani ateyo musani o subscribe na ndo nyako turn the notification bell ne rensa umuchi mweba yugo nye turn on kosiko ko nye activate mbosa toliko rubese ndiyons go ko nye activate ekero kende gions toko upload kositoko beke video nya kera tuwa tira se ground probably we are investigating something eke tuwa bekire a video igo kunyora asumuta koba umutangani kabisa igo kora igo tokonyane umwancho umutegera gitani hane ngoro kwa AC Bon Gusi TV